Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Jeune Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rwose kuri mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera. Birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa kane, turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa munane, turi mu mwaka wa 2025. Muri iki gitondo tukatuzindutse n'undi nk'ibisanzwe rwose tubazana amakuru agezweho. Amakuru yacu akaba agiye kugera n'ubundi agaruka cyane cyane twibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko tuza kugenda tunareba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Turaza kugaruka mujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo haruhamye ubwato. Ubwato bwaruhamye bwari burimo bande, bwaruhamiye he? Turaza kugenda tubigaruka mu makuru yacu mu buryo burambuye. Hanyuma tuze kugaruka kuri Wazalendo bigambye kwica ndetse no rwose no gufata abarwanyi ba M23 hano ni mu gace ka Walungu. Turaza kugaruka n'ubundi kuzindi nkuru zigiye zitandukanye. Kisekedi ngo n'ubu ntabwo ari yumvisha ibigendanye n'amasezerano agomba gusinyana na M23. Hanyuma turaza kugenda tura n'ibindi byinshi cyane. Witwa Colonel Nyamashembwe, uyu mugabo rero mu by'ukuri yimuye ibirindiro ngo baravuga ko rwose ngo yabaye ikimenya bose, hanyuma akakubwira ko M23 muri Warikare baba bageze gutya rwose ngo bakimura ibirindiro. Byose rero ni byinshi cyane. Ndabona ngiye kujya mu bijyanye n'inshamake, bishobora gufata umwanya muremure kuko ndabona mfite amakuru menshi hano imbere yanjye rwose. Mfite izi ngingo z'ingenzi nyinshi cyane, reka ahubwo turebe uko twakwihutisha gahunda, hanyuma amakuru tuyamanuke cyangwa se tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ariko mbere uko dutangira, wowe nkandira kuri subscribe niba utarabikora, ndetse ukande no kunzogera kugira ngo uko dushyizeho inkuru uzajye uba mu wa mbere nawe kubona inkuru ikihagera. Kuri mwe mwabikoze rero murasabwa gukanda kuri like ndetse mukanasharinga kugira ngo inkuru zacu zicyagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Waramutse neza Bwana Vincent? Waramutse neza Bwana Paita? Urakomeye? Ndaho ndashima Rurema. Ijwi ko numva riri hasi cyane ra ongerejwe twumve ko ibintu biragenda neza Bwana Vincent. Ndaho ndashima Rurema. Aha, ngo korero ngayo. Hanyuma Vincent, hanyuma rero turi mu gitondo cyo ku munsi wo kwa kane, n'ubundi iki tuzinduye na makuru aho tugiye kugenda tura amakuru agezweho. Ndagira ngo muri aka kanya tugaruke cyane cyane ku makuru yo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore kuri iyi nkuru iri kuvugwa i Goma ko hari ubwato bwaruhamye, ariyo nkuru tugeza ku badukurikiye. Ubu abenshi ndabizi bari kwibaza bati se ubwato bwaruhamiye he? Ese bwagwemo bangahe? Ngira ngo niyo nkuru yaba nziza kugira ngo ariyo duheraho Bwana Vincent. Nibyo, ari ubwato bwaruhamye bwa Kano Rapide, n'ubwato bwirukanga cyane. Ngo ni Kano Rapide? N'ubwato bwirukanga cyane bwa kompanyi nyine ikorera muri Lake Kivu yitwa Kivu Express. Yego. Bwaruhamye nyuma y'uko bugonze icyato cyaruhamye kera, ariko kiroshywe na leta ya Kinshasa ikagisiga mu mazi. Yego. Nk'uko byatangajwe na Lawrence Kanyuka, rero icyo cyato bagisizemo, none ubu bwato bwari bumanutse bugikubiswe buhita bugwamo. Ariko M23 itangaza yuko nta muntu waguyemo kuko nta bantu bari baburimo. Ariko yabashije kuvamo. M23 ivuga yuko yahise itangiza imirimo yo gutangira kubukuramo ndetse no kurohora ubwo ngubwo bwasubwemo n'ubutegetsi bwa Kinshasa, kugira ngo bitazagira ingaruka ku yandi mato yenda akaba yarohama. Bavuga yuko kandi bahise bakira inzego z'umutekano kugira zicunga icyambu, noneho mu gihe bakiri gukuramo ubwo ngubwo kugira ngo hatagira ubundi bwato buhajya, bikaba byagira ingaruka ku zindi ngendo. Bavuga yuko bagiye gushaka uburyo ki babukuramo, bagakuramo n'ubwo bundi. Hanyuma Vincent, nta muntu se waba waguye muri iyo mpanuka y'ubwato?
ntawe nta bantu bari barimo nk'uko AFC makumyabiri na gatatu yabitangaje, ariko n'abandi baturage bari bahari nabo niko babivuze ko nta muntu waguyemo. Ya ubwo rero reka twizere ko ibintu biraza kugenda neza, icyo gikorwa cyo gukuramo ubwato biri buze kugenda neza. Burasesi barimo barabukuramo, bavuze ko babukuramo, barangiza kubukuramo kandi bagakuramo n'ubwo bundi nyine bwabuteye kuba bwarohamye. Service ubwo bwari bwararohamye, bwari buri kureremba hejuru cyangwa ni hafi ku nkombe byabereye? Ubwarohamye ntabwo bwareremba hejuru, nyine buba bwarohamye ni hafi ku nkombe, ariko ntabwo ubu bwarohamye bwareremba hejuru, ntabwo bishoboka. Ntabwo ni hafi ku nkombe, bwari buziritse buri aho hafi rero buriya. Ubuhe? Ubwo nyine bwateje impanuka. Ntabwo bwari bwararohamye kera hashize imyaka 3 bwararohamye ubwo ngubwo. Ko numva ukuntu bwaburi iyo hasi bwaritse hasi ngo buteze impanuka buri hejuru. Birashobora uko ubwato buba bufite ikintu kiri hasi kigenda kiyobora amazi kizunguza, rero gikubise ku kindi kintu kiri hasi buhita burohama. Yes, vise twagero dukomeze n'andi makuru. Reka twinjire mu nkuru z'imiriro. Muri Warungu Wazalendo yigambye kwica ndetse no gufata abarwanyi ba M23. Ndagira ngo iyi nkuru ariyo duhita dusimbukiraho. Ubwo ni muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu Warungu urabizi ko amaze iminsi imirwano yandirishije AFC 23 ndetse na Wazalendo, ariko na FARDC n'abandi bashyigikiye FARDC. Wazalendo rero nibura kwigamba yuko yafasha abarwanyi ba M23 cyangwa yagize abo yica. Uyu mugoroba rero yatangaje yuko ngo yafasha abarwanyi bagera muri 20 ba M23 ndetse kica n'abandi. Ariko nta kimenyetso kigaragara yigeze bitangira cyangwa ngo hagire n'undi rwego rubyemeza. Nukubesha abarwanyi 20 se yabafata bakuye. Keretse yabivuze gusa, ibivuga nyine nta kindi kintu igaragaza, ariko yabitangaje. Nukubesha ntabwo subwo wowe wabyemera ko wafasha abarwanyi 20? Ntabwo nabyemera kandi sinabihakana, kuko icyo nakora no gukomeza gushakisha nkamenya niba ari byo koko, kuko ubona niba nta bimenyetso ushobora gusanga wenda byaba bihari cyangwa bidahari bagafatana bene wabo, nk'uko mperutse kubona bagira uwo berekana bavuga ko ari M23 ariko tugikora ubucukumbuzi kureba niba ari we koko. Igishoboka kiretse baramutse bafasha abaturage kumwe byavangura abantu abaturage ngo nabo ngo M23, ariko twirwaneho imini Wazalendo ku bushobozi bwayo na M23 ntifite ubushobozi bwo kuba yafata abarwanyi ba M23, ndetse yewe n'abatwirwana ubwabo ntiyabafata, kuko urenze umwe nukurwana mpaka ku mwuka wa nyuma. Rero ibi ngibi njewe ntago ndajya vuga ngo ntabwo ndi bubyemeze ngo cyangwa ngo ndibuze ngo kutabyemeza ngo niki, ntabyo bakora, njewe ndabikomfirima. Kucecetse Vincent, ntabwo bakumvaga neza. Nangwa nuko nkomfurimye yuko Wazalendo batanga. Ntabwo ukomfirima byo ibyo uvuga M23 abarundi se niba bafashe nibavuze ko ari bafashe kandi bari kumwe na Wazalendo, ntiwamenya no niba ari abarundi cyangwa ari Wazalendo. Kandi hano mu gice cy'amajyepfo harimo abarundi na Wazalendo, iyo barwana ntabwo bemera ko abarundi barimo cyangwa FARDC. Bise niyo ari ibimenyetso byinshi bishobora kuba byabyemeza cyangwa akaba ari byabihakana. Igishoboka nuko hagomba kuba fact checking. Niyo haba ari igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ari igisirikare iyo ari n'abamiliseneri cyangwa se ari na SADC, byagorana kugira ngo bafate abarwanyi ba M23 bagera kuri 20. Nibura barwana hagasigara babiri akaba ari bo bafata abasirikare 20 ba M23 batambwe n'abarundi. So bayitangaje. Nyine none se abarundi nyine bafatiwe icyarimwe si bagiye bafatwa umwe cyangwa se 3-2 gutyo bari ku rugamba? Aho naho birashoboka ko batabafatiranye bakabivuga, nubwo tutabyemeza tukibikorera ubushakashatsi tukareba ko ari byo. Ariko burya abantu niba Wazalendo yaravuyemo bagenzi babo bakajya muri M23 kugize itahera kuri abibafata, igafata bameze bate? Igafata bavuye muri Wazalendo bajya muri M23. Ese ubwo bita waba bita ngo naba M23?
nta bake iyo bamaze kujyamo M23 igatangaza ko yabafashe cyangwa aba FARDC bagiye muri M23 yabohereza ku rugamba baramutse bafashwe bakitwa ngo iki bakwitwa sinzi uko twabita rwose kuko urumva urakubita aba M23 wabita abavuye muri Vetura basubiye aho bari ariko barabaye mu 23 nyine ubwo cyangwa se ukabita biripotinze igihe bakoze igikorwa nyacyo kiba henshi sinzi babita se abavuye muri FARDC babita abaye mu 23. Mbese reka inkuru tuyivuga twigarukire kuri iyi nkuru ivuga ko muri Minembwe abasirikare b'abarundi bacushuye abaturage. Abasirikare babibye ibiki? Ni byavuzwe n'abantu batandukanye hano muri Minembwe. Bakavuga ko mu ikaritsiye ya Bijombo abasirikare b'abarundi nyine bari barimo bagenda none bahura n'abaturage bari bavuye ku isoko. Batangira kubarasamo noneho babaka amatungo magufi harimo ihene ndetse n'intama. Yego. Ariko babaka ndetse n'ibiryamirwa n'ibyo kurya. Abaturage bavuga yuko byari bimaze iminsi nyine abasirikare b'abarundi bashonje cyane cyane imbonera kure kuko zahise no gutangaza yuko zigaya perezida wabo kuko ibyo basezeranyije atabibaye nk'ibyo kurya ndetse n'umushahara yari abasezeranyije. Rero akaba ari ibikorwa byatangiye kugaragara yuko nyine ibyo bavuze bihari byo bashonje kandi bafite n'ibibazo by'ubukene. Ariko ko kaza no gutangaza inkuru ivuga ko abasirikare b'abarundi bari bari muri Bijombo bagiye bava mu buryo butandukanye berekeza mu zindi mpande. Noneho bamwe bagakuramo imyenda bakambara civile bakagenda ku buryo abantu batamenya aho bagiye. Yego. Byaje kugaragara yuko rero bamwe muri bo bari bafite imbunda barimo bagenda bazerera muri ibyo bice bya Minembwe. Noneho bagagura n'abaturage biviriye ku isoko niko kubaka nyine ibyabo bakoresheje icyo nakita nk'iterabwoba. Abaturage bakaba bagize ubwoba bakavuga bati se turaza kubigenza dute ko hano mu Bijombo bibaye bibi biragenda bite byabereye mu gace bita Ndondo rero. Ibyo byose urumva rero ntabwo wabishima mu by'ukuri wavuga ko ari ibikorwa bibi bigamije kubuza abaturage umutekano. None se abarundi kandi ejo bundi no bari kwigamba ko ngo barinda abaturage hano muri za Minembwe ngo abaturage ngo barabarinda ngo banarabashima. Nibyo nakubwiye nyine igihe runaka hari igihe umuntu ashobora kwivuga ibyiza cyangwa abandi bamugaragaza n'ibindi bibakora. Byose iyo umuntu ari ku rugamba burya birashoboka ashobora gukora ibintu byiza cyangwa agakora ibibi. Ashobora kurinda bamwe akangiza abandi. Byose burya iyo abantu bari ku rugamba akora ibintu bibi agakora n'ibyiza ariko ntabwo twabishima rero ko umuntu akora ibibi akora n'ibyiza yagakwiye gukora ibyiza gusa ahubwo. Atukiri muri Minembwe ariko ngo Minembwe ngo yaba yahawe umuyobozi. Minembwe arabizi yuko nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bubaye gukuraho komine ya Minembwe. Abaturage ba Minembwe babaye nk'abantu batayobowe bari aho ngaho. Yego. Ariko AFM 23 imaze kuhafata ifatanyije na Twirwaneho. Twirwaneho iravuga ati ntabwo tuzava hano kuko ni iwacu igihe cyose tuzakomeza tuhabe kandi tuzakora ibikorwa bihateza imbere. Yego. Nibwo buryo kirero MDP Twirwaneho yavuze yuko mu gihe imaze n'ubundi gufata agace kanini ka Minembwe igomba gushyiraho ubuyobozi tahareka nta buyobozi buriho kuko ubuyobozi bwari buriho bwagiye buhunga nyine igihe Twirwaneho yari imaze kuhafata mu buryo ubona bugaragara. Yafashe icyemezo rero yo gushyiraho umwe mu basirikare bo muri Twirwaneho bita Asharire Gikwerere. Yego. Niwe wagizwe umuyobozi w'iri teritwari ya Minembwe mu gihe ategereje nyine kujya mu nshingano. Ubu ngubu yamaze gutangazwa bidatinze araza gutangira inshingano noneho atangire kuyobora afatanyije na MRDP Twirwaneho. Ubwo tayari bamaze kubona umuyobozi abaturage bagiye kumererwa neza. Twavuga ko bamaze kumubona birakonfirma bimwe se Matama yaraherutse kuvuga. Yarizwe araherutse kuvuga ngo bari hirya no hino bataza kubafasha ngo nibazaze ngo baje kuvuga igifaransa n'ibyongereza n'ibitwaye n'indingara baje gushaka imyanya y'ubuyobozi. Yarizwe cyane twabyibazaga tese imyanya ari kuvuga ni iyihe urumva yatangiye kubigaragaza yuko hari imyanya bafite
bagiye kugenda baha ababafashije wenda kugaruza bino bice by'iwabo. ya reka twigarukire kuri Giseke dore ngo utari kumva neza ngo iby'amasezerano agomba gusinya na M20 na AFC M23. Tshisekedi twavuga ko yabaye akasamutwe ntibisanzwe kubera yuko abivuze nyuma yuko n'ubundi perezida w'inteko ishinga amategeko mu kabadepite ya Kongo Kinshasa nyine perezida Vital Kamerhe yego nawe yari yatangaje nk'ibi yuko amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo ngo ntacyo yamaze ngo ntacyo yagezeho ngo ntacyo byahinduye kuri tere. urumva noneho perezida wiwe nawe yahise atavuga ko Washington ahita ajya kuyado hari hagati ya M23 n'ubutegetsi bwe. ibyo yatangarije minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'Ububiligi Maxime Prevot mu gihe yasuraga Kinshasa ku itariki 19. izi yuko minisitiri rero ukorera ingendo muri Congo Brazzaville agakorera ingendo Congo Kinshasa azakomereza muri Kenya na Ethiopia. yego Maxime Prevot rero no waje kubitangaza aravuga ati Tshisekedi mu byo yambwiye yuko atanyuzwe nuko amasezerano amuhuza n'abamurwanya bo mu ihuriro rya AFC-M23 atayashimye. umushinga wayo ntabwo yayashimye uko byanditse ntabwo yabyemeye neza. nta gaciro yabihaye mu by'ukuri ati yagaragaje yuko atanyuzwe nabyo. urumva ko niba atangiye kubitesha agaciro bikiri umushinga mu gihe bizaba amasezerano ntabwo azabyubaha nabyo bizaba amasigara cyicaro nk'uko bamwe mu bakurikirana politiki y'uburasirazuba bwa Kongo ndetse na Kongo muri rusange bagenda babigaragaza bati aya masezerano ashobora gusinywa ashobora kuba amasigara cyicaro mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa butagize ubushake bwa politiki bwo gushyira mu bikorwa ibyo bwiyemeje ndetse n'ibyo bwasinye. kandi baranabibonye yuko niba declaration de principe basinye kuyishyira mu bikorwa byaragoranye ko bigoye kuzashyira mu bikorwa amasezerano baramuka basinye hagati ya AFC-M23 ndetse n'iyi leta ya Kinshasa ko byatangiye kugaragazwa n'abayobozi batandukanye yaba mu nteko ishinga amategeko yaba mu ishyaka rya UDPS ko batazabyubahiriza none bigeze kuri perezida atangiye kubyerekana nabo. biteye impungenge ko bashobora kuzabyubahiriza. none Vincent tukiri ahangaha hari amakuru ari kuvuga ko abayobozi ba AFC baba bagiye gukurirwaho ibihano bari barafatiwe. urumva nabyo biri muri za ngingo bagomba cyangwa se muri ziyambanziriza amasezerano basinye. ayo makuru yaba yakugezeho bimeze bite? makuru yangezeho nayo kuri uyu mugoroba. ni amakuru nyine avuga yuko leta zunze ubumwe za Amerika zishobora guterana vuba zigakuriraho bamwe mu bayobozi ba M23 bafatiwe ibihano bakabakuriraho ibihano kuko ntabwo ari bose. bikavugwa ntabwo ari bose babifatiwe. bamwe mu bayobozi ba M23 bafatiwe ibihano nibo babikurirwaho. bikavuga yuko rero bagiye guterana noneho basuzume kureba niba ibihano bafatiye abayobozi barimo General Sultan Makenga, Lawrence Kanyuka, Lieutenant Colonel William Ngoma William, Colonel Nanga, General Bertara Muheshe, Byamungu, Bodwe, Ngaruye ndetse n'abandi. urabizi yuko bafata ibihano guhera muri za 2012 bakagenda bafatira imitungo yabo bakabafatira ibihano bivuga yuko batajya muri Amerika cyangwa bakabuza n'ibihugu bifitanye ubucuti bukomeye na leta zunze ubumwe za Amerika ko batajyayo. yego uravuga yuko bashobora kubakuriraho bino bihano ariko mu gihe ibiganiro bya Doha bikomeje kandi AFC-M23 ikakomeza kubyitabira nk'uko bisanzwe ntigire icyo ikora cyo kubisabota ngo bitabyitabira. uko byatangajwe na leta zunze ubumwe za Amerika ubwo urumva ikibihatse cyose n'amasezerano ya Doha bwaba ari uburyo bwo kugira ngo ibiganiro bya Doha bigende neza ariko mu gihe batabyitabira ko ibihano bitakurwaho nk'uko amakuru twabonye bivuga. ibihano ubwo bataramutse babyitabiriye ntago donc ibiganiro baramutse batabyitabiriye. ubwo nabo baraza kubyitabira kugira ngo barebe ko ibihano byabo ubwo se burani bari bubanze bakabikuraho.
ntabwo banza kubikuraho abantu, iyo kondisiyo niyo kondisiyo sinikuba noneho kwitabira ibiganiro. hanyuma se ukabona harya bavuze yuko bamaze gutegura intumwa zigomba kujyayo. bavuga yuko hari intumwa zagiyeho kugira ngo zige ku byerekeranye n'agahenye ndetse no gufungura imfungwa zabo, ariko babizi mu bihe bitandukanye ko bagiye bavuga yuko batazajyaho mu gihe zaba zidafunguwe. Ni amagambo menshi yagiye atangazwa ariko ubona nabyo bagenda bivuguruza amanywa n'ijoro. turamenya rero niba ibyo bavuga nk'uko bavarimwo tuzajyayo, ikindi tuzajyayo, ikindi bakavuga ngo bafite ubutumire, ikindi ngo ntabwo bafite. Urumva ko bikifite amakuru menshi yo gusesengura no kureba niba koko babyubahiriza cyangwa batabyubahiriza. Ariko ikiriho ni uko intumwa zabo zagiyeho n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu bariduha n'ubwo hataratangazwa mu by'ukuri ibyo bamaze kugeraho. Harya uyu munsi tariki 21 nibwo bari buze kongera bakicara ku meza. Niko byari biteganyijwe yuko ariho bashyira umukono kwari amasezerano. Ubwo turategereza rero tuze kureba niba hari itangazo duhitanga cyangwa AFC 23 cyangwa ubutegetsi bwa Kinshasa. Ya vise reka tusimbukire kuri iyi nkuru ivuga ko mu 23 rwose yaba ngo yimuye ibirindiro muri Warikare baba babyimuriye byagenze bite ku makuru ufite muri iki gitondo? 23 bivuga yuko yimuye ibirindiro byayo byari biri hafi n'agace ka Kariki. Yego. Nyuma y'ibitero bikomeye yari imaze iminsi igaba mu kano gace. Ibirindiro bishya rero bakaba bivuga yuko yabishyizwa hitwa Ntoto. Yaba yasubiye inyuma hose cyangwa yegeye imbere? Kariki ntabwo ari igeze hafata ahubwo yari yagabye ibitero iri mu bice byegereye Kariki. Naho yakuye ibirindiro rero hano muri Kariki ibitwaraho bita Ntoto. Kugira ngo irebe yuko nyine aha hantu yakomeza kuhafata nk'uko bishaka kugira ngo yegeze Wazalendo iri hafi ya hano Ntoto. Ikaba yegereye ibirindiro birimo Wazalendo mwa bino bice. Amakuru avuga yuko yashyize intwaro nyinshi ziremereye ndetse n'abarwanyi bayo benshi. Bikaba byatumye abaturage bahunga cyane cyane mu gace ka Ngati ndetse n'ako bita Njenge. Bakahungira mu nkengero zitandukanye kuko bagize ubwoba babonye uburyo 23 yongereye abasirikare mu kano gace ka Ntoto ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, kandi bakabona byegera ibirindiro bya Wazalendo ku buryo bishobora gutera imirwano ikomeye hagati y'imitwe yombi mu bihe bitandukanye. Noneho abaturage bikura mu nzira barabatika twigendere tutagirirwaho ishyano n'aba barwanyi kuko baramutse basubiranye mu byatugiraho ingaruka. Ibiro byatumye rwose bavuga teka twisubirire inyuma. Abaturage ntibasubiye inyuma ahubwo bavuye mu byabo. Ya reka twimukere twigire kuri iyi nkuru iri kwa Kongo ya RDC yaba ngo muri RDC hatangiye iperereza ku buryo FARDC yavuye mu mujyi wa Goma, Bukavu ndetse na Bunagana. Kubera iki bibutse kugaruka kuri iyi miji cyangwa se gufata kureba impamvu baravuye muri iyi miji? Mu by'ukuri igihe cyararenze Vincent, kuko ndatekereza ko ubu niba turi imiji baramaze kuba bayifata tukaba tugeze muri uyu mwaka intambara urebye aharinire bamaze hafi amezi angahe. Goma na Ntuza na Bukavu bayivuyemo, Bunagana bayivuyemo kera cyane. Kubera iki bahisemo gukurikirana ibi bintu? No kubera iki? Baravuga yuko ari ukugira ngo barebe ukuntu bakora igisirikare ifite imbaraga nibamara kumenya icyabiteye. Bahomaho babona habaye imbaraga nke cyangwa se habaye imbaraga nkeya, ariko utabarenganyije nawe ari wowe bakakwaka ibice bingana kuriya ntabwo wareka kujya uhora ubyicuza unareba impamvu. Kuko ni ikintu cyababayeho kidasanzwe. Urumva rero kuva mu mpera za Nyakanga 2025 urwego rwabo rw'igisirikare rwatangiye nyine kugenza ibyaha ku basirikare batandukanye. Yego. Ni gisata gishinzwe ubugenzuzi bwa gisirikare nibwo bwatangiye gukora kino gikorwa. Baratika turebe impamvu abasirikare bacu bavuye Bunagana bakazigoma bakava Bukavu ndetse n'ibindi bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Urwego rero ruyobowe na General Gabriel Misikumba rukeka ko kuba aba basirikare baravuye muri bino bice abo ofisiye bakuru mu gisirikare cyabo ndetse
bashobora kuba barabigizemo uruhare nk'uko abivuga, yego, bityo ko bakwiye gusobanuzwa neza uko byagenze nk'uko babitangaje. bari kuba rero yatanze urutonde rw'abofisiye bagera muri 41 bakuru ba FARDC, amapeti ari ku rwego rwa generali, abakoroneri, avuga yuko bagize uruhare mu miyoborere y'urugamba, ngo baba barakoranye ngo bya hafi n'umwanzi, noneho bigatuma ngo ubutegetsi bwabo butakaza ibice binini byo mu burasirazuba bwa Kongo. Bati yaba ari abakoreraga Kinshasa ndetse no mu bindi bice bose barakorwaho iperereza, barafite inshingano zo kuyobora urugamba. yego, Urutonde rero twabonye hariho General Christian Chiwewe, ngira ngo waramubonye, abaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC, na General Frank Numba, ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. aba babayeho abashefe babayeho aba eta majoro b'igisirikare cya Kongo, donc bigeze kubaho abagaba bakuru. Ni abagaba bakuru nyine nibo bagize eta majoro. nibo urumva nabo bari gukurikira, batangiye gushyirwa mu majwi cyangwa se mu rutonde. Ni abasirikare 41 barimo abofisiye nyine bakorera n'abagenerali, hari n'abakoreraga Kinshasa n'abakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo, ariko bose bagahurira ku nshingano zo gutegura intambara no kuyobora urugamba mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva niyo mpamvu bahereye ku mugaba mukuru akomereza kuba rushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu biro by'umukuru w'igihugu. Biravuga yuko rero harimo abatawe muri yombi mu kwezi gushize, bakekwaho gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu. Urabizi yuko twabavuze bamwe muri bo. Harimo kandi umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakoreye mu burasirazuba bw'iki gihugu bita General Sylvain Ekenge Bomusa. Urizi ko ari nawe umuvugizi wabo ubu ngubu, nawe yakoreye mwa bino bice batwe. Tona General Tona Constandima, yego, wo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, abizi ko nawe yatawe muri yombi. Chiko Chitambwe Jerome, akaba hari Tona General Padiri Burenda David uyobora Inkeragutabara. Bose n'abarakorwaho iperereza. Akaba General Kumba, General Kumba nyine ngo niwe uyoboye urwego rw'iperereza rw'ubugenzuzi. yego, baragaragaje ko ngo iri perereza rizafasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumenya intege nkeya bari ku rugamba aho zaturutse, nk'uko bibazaga impamvu, ngo noneho bafata ingamba zatuma twitwara neza. Urumva impamvu wibazaga niyo ngiyo bagamije. Urabizi ko AFM 23 yafashe Bunagana muri 2022 mu kwezi kwa Kamena, nyuma y'amezi 7 itangiye urugamba ivuye mu Birunga. Umuyobozi wayo Colonel Nanga mu bihe bitandukanye akaba yaragiye atangaza aho bamaze gufata uko hangana. Baherutse gutangaza yuko aho bafashe hangana na kilometero kari 34 ko bayobora hafi miliyoni 31 zaha bafashe. yego, Urumva rero ntabwo nawe uri ubutegetsi bwa Kinshasa uramutse utekereza wabura kwicuza impamvu abantu bakwatse ahantu hangana nibura na kimwe kijana cy'ahantu wayoboraga. Ntabwo wabura kubitekereza. yego. Reka rero ubwo turaza kureba icyo iryo perezida riri buze gutanga. Ntacyo wivuga ngo turaza kureba, ahanini ntacyo, kubera niba kubafunga se biraza gukemura iki? Ahubwo niba ajye mu biganiro na AFC noneho ibereka uburyo yahabatse, noneho bamenye aho bakosora. Uko ubona ubundi icyo bari buvuga baravuga ibintu bitabafasha gutuma bagera ku mutinyaho, ariko bagiye inama na AFC babona umutinyaho wo gutuma bagira igisirikare gituma imitwe itwaje intwaro idakomeza kubambura n'ibindi bice. Uko sibye nawe no muri turura bizi yuko hari aho badafite kandi si AFC yabambuye. hari ahandi babambuye. Hanyuma si ngo ni Colonel Nyamashebwe yabaye ikimenya bose batuye gute uyu mukoroneri? Uyu mukoroneri ari muri M23, ariko yahoze akorana na Tiko Chitambwe muri FARDC. yego, ko Chitambwe rero abonye uyu mukoroneri agiye muri M23 yahise agira ubwoba ahita yigendera i Kinshasa.
babonye yuko bari gukurikiranwa nawe arimo. Ageze Kinshasa rero bahita bamuta muri yombi. None uyu mukoroneri umugenzi wiwe wari ufite ipeti riri hasi kurye atangira bikimenya mose kubera yuko we yagumye ku rugamba atabara abaturage mu gihe wari umuyobozi w'umujenerali we yirukanse ngo kurengera ubuzima bwe. Abantu baravuga ati ni gute umujenerali akuyobora none akirukanka ugasigara noneho ukagera ku ntego ugafata n'ibice yayoboraga, ati rwose ukwiye gushimirwa. Ubu rero Chiko Chitambwe yari yatawe muri yombi, ariko hari amakuru yari twabonye yuko ashobora kuba yarekuwe nimugoroba. Yarekuwe se akarekurwa ngakora iki? Kagomba guhambirirwa? Ntabwo yarekuwe. Yarekuwe kugira ngo bakore iperereza ari hanze, kuko ngo hari impamvu z'uburwayi zatumye arekurwa by'agateganyo. Wenda hajemo impamvu y'uburwayi byo iba yumvikana. Yagakwiye kuba babikora kuri bose, ariko kuko hari n'abandi barwaye bo muri 23 batarekuwe. Bakwiye kubikora kuri bose, ntibabikore kuri bamwe. Ya Vise, reka tugaruke muri Ituri naho ngo abaturage ariko akomeje kuyihunga bayivamo. Ituri akomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. Bikomeye cyane kubera yuko umutwe wa ADF, umutwe wa Kodeko, umutwe wa CRP, umutwe wa Zaire ndetse n'indi myinshi kubuza abaturage nyine bari mwabi mu bice umutekano ku buryo bukomeye. None tuma abaturage batangira guhungira ku birindiro bya MONUSCO biri mwa kano gace. Yego. Ahantu muri teritwari ya Ndugu hari ibirindiro bya MONUSCO niho bahungiye kubera ko babonaga nyine ubuzima bwabo bukomeje kujya mu kaga. Bajya aho bita Njaiba kugira ngo barebe yuko nibura MONUSCO yakomeza kubacungira umutekano, nibura ADF niba yakomeza kubatera cyangwa Kodeko, kuko mu gihe cy'amezi agera muri 3 imitwe yombi yabimaze kwica nk'abantu bagera muri 350 nk'uko amakuru atandukanye tugenda tuyabona. Bahunze rero kugira ngo barebe ko barengera ubuzima, bajya kuri MONUSCO. Dutegereje kureba niba MONUSCO iraza kubitaho itaraza kubatererana nk'uko yatereranye abari bari Goma mu gihe Wazalendo yabagiriraga nabi, cyangwa n'abandi bari bari mu bindi bice MONUSCO yari irimo n'ubundi bakajya bagirirwa nabi kandi hari. Dutegereze tuze kureba niba none biraza kwikubita agashya ntibatererane ibatabare mu gihe Kodeko ndetse na ADF yaba ishatse kubagabaho ibitero. Uwarwanyaga ubutegetsi, umunyepolitiki warwanyaga ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ku munsi w'ejo akaba yarapfuye. Uyu munyepolitike Vincent yaba yazize iki? Ntabwo icyo yazize kiratangazwa, ariko biravuga yuko yaguye ku mugabane w'Uburayi nyine nk'uko amakuru twayabonye. Ni umugore wari umaze iminsi arwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ku buryo bukomeye, amunenga ku byerekeranye n'uko afashe igisirikare, amunenga ku buryo bwerekeranye n'uko afasha abaturage. Yitwa Yuyu. Aba yaje kugwa rero ku mugabane w'Uburayi, ariko icyamuhitanye ntabwo kiravugwa. Yuyu Mutumosi. Imana rero ntabwo byatangajwe niba yazize urw'ikirago cyangwa yenda niba yaba yanagambaniwe, ntabwo bivugwa. Bategereje kuza kumenya amakuru yimbitse ku rupfu, kuko abari hafi yo nibo babitangaje, ariko ntibagira andi makuru menshi babitangazaho. Icyo bavuze ni uko yitabye Imana, kandi bakavuga n'ibikorwa yakoraga, aho yakundaga kugaragaza ko kidafungira abantu ubusa, ko igisirikare cyo gifata abagore ku ngufu ndetse n'abana n'igihanwe. Akerekana yuko igisirikare kidahembwa abakozi batandukanye. Yerekanaga ibintu byinshi binenga ubutegetsi bwa Kinshasa, amugaragariza yuko akwiye kuba akora ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro iri mu bice bitandukanye, kugira ngo bagire umutekano ku baturage ndetse bagire n'ubukungu bufatika, kuko guhora mu ntambara ntacyo bizamarira Kongo. Akaba yaragaragaye cyane mu banyepolitiki bari bari i Burayi rero mu bamunenze. Amakuru y'urupfu rwe rero yasakaye ku mugoroba, inshuti ziba arizo zibivuze. Ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buragira icyo bubivugaho cyangwa ngo babitange yenda bihanganira umuryango we. Yategetse kureba niba ari ikiri bubikoreho cyangwa naba ari hafi yo hari icyo bari buze kuvuga ku byerekeranye n'urupfu rwe mu buryo burambuye. Vise, hanyuma amakuru ava ko General Sultan Makenga ashobora kwisanga mu bo
Amerika ishobora gukurirwaho ibihano ndetse na bagenzi be. Byaba ari igikorwa cyiza nubwo mu kanya tumaze kubigaruka tuvuga ko hari abagiye gukurirwaho ibihano, ariko inkuru ishobora kuba nziza muri abakunda intare za Sarambwe cyangwa se bakunda basigaye batazira akazina ka Kinanguvu, nuko General Sultan Makenga vise kuba nawe yakurirwaho ibihano. Cyaba ari ikintu cyiza, cyaba ari n'ikintu kiri kugaragaza ko batangiye kubona ibyo M23 rwose irimo kugenda irwanira. Byaba ari ibintu byiza byo kugira ngo amahoro aboneke mu burasirazuba bwa Kongo, kibye nubwo kubona ibyo barwanira, kubera yuko mu gihe baba bafitiye biriya bihano no kugira ngo bagire umutima wa kimuntu byagorana burya kuba ukeka yuko abantu barimo banga yuko umutungo wawe wawukoresha icyo kwe kuwukoresha, banga yuko utembera. Cyaba ari ikibazo gikomeye nyine kuba wakitabira ibihano, wakitabira ibiganiro. Iki nacyo gishobora gutuma yenda ubutegetsi bwa Kinshasa bwisubiraho bukaba bwakuraho ibihano bwabafatiye nabo, ndetse n'impapuro zo kubata muri yombi. Yaza nacyo kuza mu byiza byatuma nibura umwuka w'ibiganiro urushaho kugenda neza. None service urabona Amerika niramuka ibikweho ibi bihano na hano mu gihugu hano Kinshasa nayo irakuraho bya bihano, urabizi ko yashyize ibihano by'urupfu. Ntabwo mbibona ni façon automatique ko byahita biba, ariko birashyira mu nzira yuko bishobora gukurwaho nabyo mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba igize uruhare gukuraho biriya bihano, na Kongo yenda ishobora kuba yagira icyo bikoraho mu gihe yabibona hari inyungu nayo ibifitemo. Kuko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora biriya mu gihe Kongo yabibona nta nyungu ibifitemo ntiyabikora, ariko mu gihe yabibona ifitemo inyungu ishobora kubizamukiraho nayo ikabikora. Hanyuma vise ibi biramutse bibaye urabona ataba ari inkuru yaba ari nziza cyane kubashigikira cyangwa se kuba fana, ku bakunzi ba Kinanguvu. Kinanguvu uwo ari wese wishyigikira ikintu cyose cyababaho yagishyigikira, mu gihe utayishyigikira nawe bimubabaza. Ibi byo ni ibisanzwe mu buzima. Reka twigarukire Kinshasa ngo ishaka, ngo twagarutse Kinshasa, ngo ishaka rya Moise Katumbi ryahaswe ibibazo wabihaswe kubera iki? Urabizi yuko ishyaka rya Moise Katumbi guhera ku itariki 12 kugera ku itariki 14 abayobozi baryo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayobozi baryo mu bihugu bitandukanye ku mugabane w'Uburayi, mugabane wa Aziya, Amerika ndetse na Oceania, yego, bakoreye inama mu gihugu cy'Ububiligi i Buruseli, aho bahuye na Moise Katumbi uri mu buhungiro, yego, noneho bakora inama yo kwisuzuma uburyo ishyaka rimeze, bagira n'imyanzuro bafata, abanze yuko bagomba gukwirakwiza ishyaka mu gihugu cyose kandi bakubaka n'inzego z'ishyaka mu buryo bukomeye, yego, yuko barwanya uwari wese wakwifuza gufata ubutegetsi ku ngufu, kandi n'utifuza kubahiriza itegeko rya Kongo, itegeko rya Kongo ko batamushyigikira, yego, yuko babaye nk'abakora kuri Kisekedi bamubuza guhindura itegeko nshinga kugira ngo atiyongerera manda. Ahangaha rero Minisiteri y'Umutekano imbere mu gihugu ndetse no kwegereza abaturage ubuyobozi ishinzwe n'ibikorwa by'umuco kugira umunyamabanga mukuru w'iri shyaka, yego, noneho kugira ngo azagende kwisobanura ku itariki 18 saa 11. Yaragiye rero ku itariki 18 yitaba Minisitiri Shabaruko. Shabaruko amaze kumwitaba, noneho ari kumwe n'abandi bakadire bo mu ishyaka rya Moise Katumbi, harimo abakora imirimo mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abandi batandukanye. Bababajije ibibazo byinshi rero byerekeranye na raporo yasohowe na UN, uvuga yuko ishyaka rya Moise Katumbi n'Assemblée pour la République ryaba rifitanye imikoranire n'umutwe wa M23 nk'uko byagaragajwe n'iyi raporo, ariko abayobozi b'iri shyaka nyine barabihakanye bitera utwatsi, baravuga bati iyo raporo ntayo twari twabona, ariko
ntabwo tunakorana n'iyo mitwe. Turabizi ko mu bihe bitandukanye hajya havugwa amakuru y'uko Moise Katumbi yaba yarahuye na Corneille Nangaa muri Kenya. Bikavugwa y'uko bahuriye no muri Uganda, bikanavugwa y'uko igihe Joseph Kabila yazaga mu mujyi wa Goma ko na Moise Katumbi ashobora kuhaza kandi bashobora kuzagirana inama. Ariko nta makuru yigeze abigaragaza, keretse kubivuga yenda ngo hagaragare ifoto bari kumwe. Byaravuzwe gusa ariko nta kindi kimenyetso kigeze gitangwa. Yuko n'abayobozi be babihakanye. Niba rero babihakanye twavuga yuko bataboneye, bari kubashinja kugira ngo yenda babone ibyo babakiraho, none batangire gufatira ibihano bamwe mu bayobozi babo ndetse n'iri shyaka nk'uko twabibonye kuri PPRD rya Joseph Kabila. Hanyuma tugarutse mu gihugu cy'u Burundi rero Bujumbura baravuga ko witwa General Gaston wo muri FARDC yagiye kwigisha abanyamurenge. Ubwo si mobilisation yagiye gukora yo kugira ngo bareko yabona abagomba kujya muri twirwana muri Wazarendo. Ni mobilisation yagiye gukora igamije kugira ngo barebe yuko babona bamwe mu baturage b'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi bavugira ubutegetsi bwa Kinshasa, kubera ko byinshi bikunda kuvuga bigaragaza yuko Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe nyine babangamira abaturage b'abanyamurenge. General Gatita n'ubundi asanzwe nyine ari umunyamurenge ariko ukorera Kinshasa. Yoherejwe rero i Bujumbura mu gihe nyine ibibazo bikomeye cyane bigaragaza yuko abanyamurenge bibasiwe. Noneho cyagiye gukora no kugira ngo abaganirize bababwire yuko bakwiye kujya bavugira ubutegetsi, noneho bagaragaza yuko ubutegetsi butabica. Teganyijwe yuko ngo bashobora guhurira ku rusengero rwa Pasiteri Manasi. Yego. Nawe akaba ari umupasiteri w'umunyamurenge ariko ushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa cyane, ukunda gukora ibintu by'icengezamatwara ryerekana ko Tshisekedi ari we perezida, nta wundi waba perezida mwiza wa Kongo. Noneho n'ubundi bije nyuma y'uko hari abanyamurenge bafashwe bari muri ambasade bagafungwa bakekwaho gukana na AFC. Yagiye gushaka abarwanyi ahubwo agiye gushaka ababavugira mu buryo bwa politike kugira ngo barebe yuko ibisebo bibariho ndetse n'ibyo bagiye bakora mu bihe bitandukanye babikorera abanyamurenge byabavaho. Urabizi yuko bije no guhura n'igihe cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge muri Gatumba, kandi bidakabagaho yuko ntacyo arakora ku byerekeranye n'ubutabera bano banyamurenge basaba. Nabyo bwaba ari uburyo bwo kugira ngo icyo bashaka yuko ubwicanyi bwitwa jenoside bitaba. Ni nk'uburyo nyine bwo kugira ngo bace intege abanyamurenge, noneho bace n'ibice batangire babayobora ariko babaje kubatamo ibice. Twinjire muri update visi, ariko update zacu tuzihere hano mu Rwanda. Bimeze bite? Mu Rwanda twabonye amakuru avuga yuko hari abanyamahanga 34 bamaze kwirukanwa ku butaka bw'u Rwanda bashinzwe urugomo nk'uko byatangajwe na polisi ku rukuta rwabo rwa X. Bavuze ko mu mezi 12 ashize ari abanyamahanga 64 bamaze kwirukanwa bakekwaho ibyaha nyine nk'ibyo byo gukomeretsa abaturage. Abandi 240 bakaba barashyikirijwe ubutabera bw'u Rwanda. Byavuzwe harimo abanyecadi, abasudani y'epfo, abagabone. Bavuga yuko ukuntu bagiye bakora ibyaha, bagiye bajya mu maresitora barya babishyuza bakarwana, bakajya mu makabari babishyuza bakarwana, bagatega abamotari babishyuza bakabakubita. Kakuza rero Charire cyangwa Kennedy ndetse na mugenzi we Mutabaruka bakaba bari banditse kuri Twitter bavuga yuko abantu bagakwiye kwirukanwa mu gihugu. Noneho polisi basigiza rero ikabasubiza ivuga yuko hamaze kwirukanwa 64,240 bari gukurikiranwa. Dusimukire n'ahandi rero kugira ngo tukubite tubangura. Twakomereza no muri SADC yatangaje ko ngo nta ngabo yongeye kohereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari amakuru yagaragazaga yuko bongeye kugarura ubutumwa bwa SAMIDRC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo. Bavuze yuko ngo nta ngabo bigeze bohereza ngo kuva nyuma yuko bazicyuye. Kuko amakuru atangazwa yuko SAMIDRC yabe yagarutse atari byo. Ariko bahakanye ibi ngibi mu gihe hari amakuru yagiye agaragara mu bihugu bimwe na bimwe byari bari muri izi ngabo za SADC byagiye bivuga yuko bigiye kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo nawe urabizi. Yego. Harimo Afurika y'Epfo,
yavuze yuko izagaruka kandi Afurika y'Epfo irabizi yuko iyi nkunga mu buryo butaziguye iki gisirikare cya FARDC ariko ishobora no kugaruka ku giti cyabo. none se ubundi sadeke ko baje bose nangwa n'ubundi hari hajemo bake. SAMIDRC ubundi niyo yavugwaga noneho bakavuga yuko batigeze bafata gahunda yo kubagarura ariko babitangaje nyine mu nama bari barimo muri Madagascar babihakana bati rwose n'ibihuha mufate nk'ibihuha ntabwo twohereje ingabo. ariko amakuru dufite nuko hari ibihugu byo byifuza kuzana ingabo nubwo bitari byabitangaza bikazabikora bivuga ati twebwe tugiye kongerwa na M23 nubwo n'ubundi izabakubita inshuro nk'uko yagiye bahonda no mu yindi minsi. bo bakaba bibwira yuko n'ubundi uko byagenze mu minsi yashize ariko byakongera kugenda. tugeze rero turebe niba ibyo SADC yatangaje nyine koko ari byo bizashyirwa mu bikorwa itazabohereza. twasimbukira no muri Nigeria. yego Nigeria hari abantu bagera muri 32 baguye mu gitero cyagabwe n'abagizi ba nabi ku musigiti uri mu majyaruguru ya Nigeria mu mujyi bita Nguwari Matau muri leta bita Katsina. akaba bivugwa yuko nyine abaturage baguye muri iki gitero cy'uyu mutwe w'abagizi ba nabi nyuma y'uko bari batagariwe nyine n'uyu mutwe kandi bikunze kugaragara kenshi ko iyi mitwe nk'iyi igaba ibitero mu bihe bitandukanye ihitana n'abaturage benshi. hari andi makuru twabonye yuko igihugu cya Uganda nicyo kigiye kwakira abimukira bava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko u Rwanda rubyemeye narwo. yego bakaba bazabakira abimukira bari mu buryo butemewe n'amategeko. Uganda ikaba yemeye yuko izabakira nayo ikabatuza. nayo ugiye kubatuza. igiye kubatuza. irabyemere kuko nabonye Uganda yo n'igihugu kinini usanga hari ahantu hanini gifite hadatuwe. ariko ntabwo uri ubwabajyana aho ngaho izabajyana mu mijyi. ubwo mu mijyi ya hehe? Kampala ndetse n'ahandi. Kampala biragoye wenda keretse Zambarara na za Kabare niho nibura hashoboka. naho rwose Kampala ntabwo babatuza he ubwo byagora gute niba u Rwanda ari rutoya bakaba barabajyanye mu mujyi wa Kigali? ubwo babashyizeho ngiyo za ntuza iyo za muri ibyo bice byo mu nkengero z'umujyi wa Kigali. bari mu mujyi wa Kigali rwose bari za Shorongi bazabashyira za Shorongi babagize Gasabo. ubwo niba ari Gasabo niyo ngiyo nyine iyo ngiyo za Kabuga Gasabo Kimironko. Vise reka dukomeze n'andi makuru dukomeze na update cyangwa Ukraine Uburusiya nyine bwagaragaye ko bwatangiye gupfobya ibiganiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine. yavuga Putin avuga ko ibiganiro abona ko ntacyo bizageraho. Trump akavuga yuko abona Putin adashaka ko ayo masezerano asinywa. Trump akavuga ati ndabona yuko kurangiza intambara Ukraine bigoye. bitatangaje nyuma y'iminsi mike yahuye na Putin ndetse ahuye na Zelensky. bitagaragara yuko bishobora kugorana kuzakemura ibibazo by'imirwano iri hagati ya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Uburusiya twe turagumana ibice. Ukraine ati ntibishoboka. Amerika ikabyemera. Ukraine ati ntibishoboka nimungurira intwaro. urabona yuko bigoye ariko reka dutegereze tuze kureba uko biri bugende. numva rero twasorera twazakomeza mu makuru ataha. Yes, Vincent urakoze cyane. reka manze ngeze ku badukurikiye iyi update ingezeho ni update rero iri kuvuga ko muri Uvira none ngo M23 yaba itangiye urugamba rwo kugira utya rwose ikaba yakuramo iyi Uvira. uru rugamba rutangiye rute turaza kugenda tubigaruka muri update time. rwose ibintu bikaba bibyutse byakomeye mu gihe nyamara idoha bicaye ku meza barimo kwandika. M23 rwose ngo urugamba cyangwa se urugendo yamaze kuba barutangira. ndabyibuka n'igihe bajya gukuramo Goma hari inama yari iri guteganywa cyangwa se hari inama rukokoma irimo gutegurwa
iyi nama rero baravuga bati aho kugira ngo ibe ntacyo turakora reka duhite twanzika. Sinzi rero wenda niba ari byo barebeyeho, gusa byinshi turaza kugenda tubireba. Mwakoze kubana natwe rero, mukomeze munogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane. Ciao. Kwakire muganga Damasi, bakunzi ba Eugene Official, mwese rero inkuru nziza abazaniye ndagira ngo ayibagezeho. Murakoze cyane bwana Eugene. Twegereze ishami rya Prime Health Infinity abantu batuye Nord Kivu, by'umwihariko abari mu bice bya Goma. Turi mu mujyi wa Goma muri gare centrale de Goma. Ni gare yegereye Rond-Point Sinierse. Kugira ngo tugereho neza winjira mu muryango usohoka aho bisi zisohokera, ukinahijira hari icyapa kiri hanze, urakibona ku muryango wa kabiri muri iyo gare. Ukigeramo abakwakira barahari, harimo umuganga ugomba kugufasha, harimo abagomba kukwakira, harimo abakozi bakora massage. Bivuga ngo dufitemo serivisi enye. Harimo consultation preventive, harimo imiti, ya miti tuhora tubabwira iva mu bimera ikomoka muri Aziya, 40% bari ibinini ariko hakagaragaramo na poudre n'amasiro. Ikindi niyo massage tubabwiye ifasha abantu bagizweho ingaruka n'indwara z'amagufa, impanuka. Tukababwira ko hari na regime ubujyanama buhagije bubafasha mu kumenya ibyo kurya bibafasha kugira ubuzima bwiza. Iyi miti ngigera mu bice bigiye bitandukanye byo muri Grand Nord, haba muri Rube, ukagira za Butembo, Kasinde, ndetse we na Zaituri, Beni n'ahandi hose barayibona. Bunia nabonagana n'ahandi. Ariko nkanabitsa ko abantu bari kubera bisi ziri hariya zerekeza mu bihugu byose. Tuvuga bivuga ngo tuzatubashyira kuri kuriye abantu bari Uganda, aho baba baherereye hose, Kampala, Kenya, bisi zigiye zirahari. Yewe na za Sudani zirahari, Tanzania zirahari, Burundi zirahari. Ubu byoroshye abantu bari Burundi twari twarabuze ko tubafasha, no kutuvugisha tukabashyirira kuri kuriye.